رفتارên çekdarên Daeş di gel kiç û jinên destê wan da. Bandorî li ser jiyana wan heye, piştî ji destê wan jî derbas dibin. Çunkî wan serhatiyên trajîdî û xemnak hene. اب هزارة جنو كتير زيدياش خورا بنن وزاروشيش خورا بنن نها او زاروت نزانم حالي وان چیز چوما بالي همو تاتنا پیشامن کوت داکا مای داکو بابا کی خوانا دیده بود Ekranên Rûdawê bu hind ji kiç û jinên destê Daeş da jêderên zanyariyan e. Eger ku delîva xwe bibînin li televizyonê binêrin. هردو کرمامت خوا سر قناة رودا و سر دشم دیدن هردو پیشمرگا بونت گوتن گونا تا گونا مگو تفان ناسد کی مگو آس ناسد کم گو چی تا نمگو هردو کرمامین من گو ها گو بس گو بلابین گو می سری هردو کاشی کن مگو سبب چه ونی سری وانجی کن گو ها گو پیشمرگا نا گو کافرن وان بحث جنو کا چه زیادات کرنو و بحثت کرن ها کاش نبدا سي وان خلاص بکنو مساعده وان بکن و جوان او شغلا قحری بود گوتن گو چما ونتی نسر قناة كردي ديم قناة كردي متاني نسر قناة كردي وديم وان مساحة عندن لناف çekdarên Daeş da şêwazên cuda bo kirîn û firûtina mirovan û eşkencedana wan hene. التلعفر والموصل والبعاج مكتبة كاش كده زيد يا في جو البايس فهي ويتعلن مين مكتبة وان هاي ولداري چاوين ولداري چاوين ملها شي زيد يارا چي كربانا بس طياري ليدا طياري مجالي وان هثيلا هتقوي زيدي كافرين قوم شبيه بكن هادي دانا خالكي كاجك هادي دانا يا كدانا مالا خوا هكا مربانا دانا برايا كي شيت خوا Leyla û xuşka xwe ya biçîk ji destê çekdarên Daeş derbas bûyne. Lêb dîtina babê xwe şat nebûn, çunkî berî hatina wan, babê wan çû bû berdilovaniya Xwedê. جساتي ما مالي همو هاتنا بيشام ما بابي خوانا دي مزاني بابي من ساري الدنيا دشتي انا خوشترين الحياة عمدا هو كان تعب وهو كان جور مدين ما بابي خوانا دي عطاني كي كازول المستشفى بون الدهوكي ساعد دوان زي شي فيش مرات كرا قال مقولي بابو ساعات اتاقان جو ان شاء الله تساقبي وزارو ينتي بيني قلت مقو نبخدي جوز نيباش مقو كاسمرم مقو غمنينا عمري خوديا واللي بس مرازام بوها كازارو تخواب بينم بري يز بمرم بس مخابن زارو تخوانا ديت Piştî rîdanên sêyî heşt sala 2014 nêzîkî 4000 kiç û jinên Kurdên Êzdî keftine destê çekdarên Daeş da û hind ji wan birêkên cuda cuda dihêne derbas kirin bû Başûrê Kurdistanê. Rojanên destê Daeş da di bîrdanka derbasbûyan da rojanên tirs û xem û trajîdî ne. Lê piştî ew ji destê wan derbas dibin, dest bi jiyaneka nî dikin. Eyûb Nisrî Rodaw, Gundê Sêcê, Qeza Sêmêlê.